Итем Байш Ойгулана, мен бон bir састақпын, салаятчыларым Екатерина, Уанна, Алексей Егоровтар. Мен Джакускай город, Батса гимназиятын, начальный клағын бітердім, жүгедікенен, 4 саспыттың ұлыбы. Уанна сағмын себелер ұры, мен сана бар, телін чырғыз түйеққаден, уанна аллилуйя денірі, түйебай, крайбай бай ұры. Тадыдыкен аллилуйя, крайбай бай, мелиземлардақ, Ота телін чырғы түйеқтақ, түйек әлбақ қылақтақ, мен себелерін ағаныққына. Ие бәр, аға бар, әбір, аймақтар бар. Олақан мақта, оны перебеттерді бейін. Беге қаңала солақан аныттан сыл жабыт, ансан бұлбыт ата үнігез. Күрәқ күттілақтарығар сетихini бағарабыт. Оскола далағар, адам açurдар, ondan mandan aran, oluk budun öye, oyası ülkeye, onları bağırın, oğullar çabırlıkta, oğulu diyemit, oğulları tersibit. Marta otamana ki tamanitten bertevet bahıvdır durazakta, yörgü sıkıntı güttüne kabarın kühül biti hitüçüge eylühen, rahayta yüksütü mığıla kamışız, antut barağlar voy da voy, yetin eterin istivet ağdan süveten aksarbat edem, odara aksanı huktağıtılamıd, ata aktan taksır anyata soğmay gılamıd. Anyata soğmay gılamıd. Kastibet billibet kını karşıya külbet yerbet, Külükki begar kastime kana kastüte kara kahün ağıl kastibidi hikini gana ağpat kapsana ağsarbat, ırağım sırbat kahanga dalgı bat kahagara karallan alarar. Roka kalan umuta billibet uçutal itanı unu mırdar, tümükü tükteri töratinleri Kımıkı talbıt kılahıgar halbı. Kılahıgar halbı. Kıdara gündür köpek harbi, kütü düğün tütü, apı yağı yöre saydan daydan, aktığı maydan, ataktığı tüstü, al kurdu kutsu. Akan bolu al sobu, andıdığı araman kadar arakpat erita, atakan bon al jatan erer. Al jatan erer. Kırlalar kıstık gınar kırta
hokuna şapkola kıl tılına kırgıtırı kıynan kıyın kırarı kıytan kıy bağalan ardağını güste kulegi guttas kobak güsterak klağın aykarta üstü sol kırınan öğrenir kıllı bıtı bellibet kıbısı bıtı kıstibet Kıllıbıda kendibet, kıbısıbıda köstübet. Üstünde ürdünen anından öyle beğa harbabı siyer kalbaya kantan komullar. Soybudu hita sular kirdak sıdına kihida. Sappada sürdak sapıkkıdın körün sacağa ünak saskı badaran sayılan sacar. Göğünü gömnek kıstan erer. Kütür ötür körünmet bolan askanla aksım atayana üleğen ehe çarapağı xamıda. Manlık olçan maqta olbatini. Maqtal batini. Ата хоғара маанай гыстыйта бір бәхам ары бірде бейхіл бұтағытығар стамыд. Ары тағы чуталар 6 сыйыны бербеттер. Аға сыйыны бары болылар, аға білбет әбіттер. Ұртылағының дүкілер 10 сыйынан ұлығы. Алды болылар ненегір қуағанын үгіхін. Кохағанын үгіхін. Телефонта тарағат компьютергалары, компьютер тарағат телефонға йоқ, қаған Филипп сынялар, қаған ұрок ағылар. Қаған Филипп сынялар, қаған ұрок ағылар. İteğiz bıhağız, itinen büppel, keyikli hağız, keriye büppel, serdiğülenin sirelindin, sergah boğulanı sirelindin, yön kırcağa özgür döndün, ütün üstün ettin, ülevin ükserdin, yüerek bir derdin. Мен атым Ардыской Илхан, мен үйренімін 6 классқа, Семен Данилов атынан осколағаш, село Бердігістәқ. Мен көрәрдік мені манна уже сырып бұдым, әлбәқті, әлбәқ ұрыны ұла бұдым. Күттачыларға ішігей әлбәғі көйілері барытын, оны барытығар дуқтақ болунар, күстәқ. Қомай бұтынлар күттірдақтарына. Беги Павловскай орта школатын 2 А классын öğrençilere bu bugün Полярный звездаға кытта келлебит. Беги инкулапит уже 2 сыла. Әби үрәхтәһен кинен керели филиалыбыт. Онна Полярный звездаға сагаланыгыттан 99 сылтан кыттабын мен қалаячы бұғытнан саңа үңкіләнерер оғыларбын бұйыл ағалғын. Аттан оғылар бәлерін тахымнарғар бәлемнақ кәлін кытынны бұд, бары үйері көті ғыжылды. Өлебітігер аттан терапевттер ажаға көміләхәлләр, костюмнарын, проездарын бартын терапевт ойынар. Атын кеме? Мен атым Никифорова Алекса. Сағын қай? Мен сағым ағыз сатыру тоғыспын толығым. Самый сөбілер үнкін қаннығый. Самый сөбілер үнкін мессе Сыганский.
Как готовились к конкурсу? Мы готовились очень тщательно, каждый день, по несколько раз с руководителем и вместе с ансамблем, и даже дома. Тренировались, пели очень много. Я люблю петь очень сильно. Мне, когда мама мне сказала, люблю я петь, я, конечно же, согласилась, ведь мне нравится это, ансамбль мне нравится. Кто привил любовь к творчеству вашего сына? Я сама в детстве занималась в народном ансамбле «Кончер» у Слободанского Булуса и много раз участвовала в конкурсе «Полярная звезда». И с детства пою вместе, и поэтому как-то в семье у нас все поют. Какие у вас будут пожелания? Пожелания нашему ансамблю. Впереди все еще много конкурсов, успехов желаем. И ребенку своему тоже, чтобы он нашел себе таланта, да, и творчество развил.